Mamwe ya Akenya maria matacukitio guku bururi-ini niguo kuhitana na murimu wa kuguruka kwa Ngui ni arigiti a mahiu kwiyumiria gutafania kambeni ya bata wa guthecwo njanjo ya kugiriria kuguruka kwa Ngui na nyau. Wondi-ini ya Segera mwena wa rugongo wa Laikipia ni kumwe gwa kuria mwingi wiyumiritie na ngui cia guthecwo. Unakuta umba imekufa, lakini tangu hii maneno ya rifts ianze katika hii Laikipia kaunti, tunashukuru kwa sababu tunaona umba inadungo na inasaidia sana. Kuringana na ruhonge rwa ugima wa mwiri thiini wa thi, Akenya ngiri nimakuaga o mwaka thutha wa kurumwo ni ngui iri na murimu wa kuguruka. Tugitheca ngui uria turenda gwika ni kugitira andu, kugitira nyamu na kugitira nyamu cia mucii ciothe na cia githaka. Dariri cia mundu urumitwo ni ngui kana nyau cihagiriria gatagati-ini ka mweri wa mbere na wa gatatu atamukirite urigiti, na nikio arigitani aya mareyumiria gutigirira namba ya andu aria makuaga thi ng'ima ni yaikuruka. Koguo niguo tukorwo tugika kurehe madagitari, kurehe arutwo magatuteithia collect data, magatuteithia gutheca, tondu bururi-ini uyu wa Kenya no madagitari ikivet magitheca ngui. Sababu tunaona inasaidia. Kwa sababu saa hii kuna ugonjwa inaendelea hapa kama ya mbuzi, na mimi nasikia umbwa ndio inaleta ile ugonjwa mbuzi ambaye inapata ile ugonjwa inaitwa sirigo. Ihinda-ini ria miaka ina riria kambeni ino ikoretwo gitambio Laikipia, ngui 16,000 nicio ithecetwo. Last year mwaka urathire tugitheca ngui makiria 15,000 na mwaka uyu target itu ni gutheca ngui 25. Gitaro kia Asia na Afrika ni kuthuthuria wonanitie uri na namba nene ya andu aria marumagwo ni ngui ina murimu wa kuguruka. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wanjiku wa Kimani.